لإدلب كشهر كل كم مزن دبا وبرب شركة مزن ودچم لقل وی که ترکیه بروسیه رم به امریکا و ناتو رم آلیه که جی به آلمانیا و فرانسه را حول ددکو برای دیپلماسی جبو ادلب چاره سری که پیدا بکم برانبر وی که ارتش ترکیه جی به گوهستنا برب ادلب ددومینم رژیم سوریه و مخالف و هزین تندرویان سوریه جیم لإدلب دنوا شركة دشواردنم دنوا وی روش آلوز دمجارتین نرخانتن اوم گلو مفتای چاره سری کشیا ادلب دست کیجان آلیان دیم ببوچنا سروک نواند لکلنین کافکاسیای پروفسور دکتر حسن اوکتای مخاطب ادلب روسیه و ترکیه نم او پیوست چاره سری دست وان به پیدا کرن لیگل çare seri به دست فرانسه و آلمانیا به پیدا کرن ده هم نابر انقره و مسکوی همیجی باندور وانیا لسوریه لاواز ببم İdlib krizi şu anda Türkiye ile Rusya arasında. Neha keşe İdlib'e navera Türkiye Rusya'ya da xuyat ke. Jlomajî reya çareseri jî deste Putin û Erdoğan de ye. Lebelê Rusya û Tirkiye ser hemû hûrgiliyên Idlibê nanirxînin. û xwedînêrên û helwestên cuda ne. Ger Erdoğan û Putin vê meseleyê çareser nekin û çareserî bi destê Fransa û Almanyayê bê peyda kirin, vê çaxê tê peywendiyên Rusya û Tirkiye jî têk biçe. Li gel vê yekê di destê Rusya û Tirkiye di çareseriya siyasî ya Sûriyeyê de jî lawaz bibe. برانبری وی که اکادمیسین پروفسور دکتر عبدالقادر چویک آماجه پیدا که کو چاره سری نه دست آمریکا و روسیه دم نه دست فرانسه و آلمانیای دیم. پیوست ترکیه دم کنیز دل سوریه به کردان و برای ما اسد را ریا گفتگوی بده وکرن نخواه ترکیه دنابر روسیه و امریکای دم لسوریه ضرر کمزن ببینم. نه امریکa'dan ne Rusya'dan Suriye'de نلقى أمريكاي نجي لقال روسيا حوجية تركيا لسوريا لقال سوريا با جبركو أبنه سالين داوية أم دبينن كن روسيا نجي أمريكا حتى نها لقوري داخوازين تركيا تم نقرقايا دماكو تركيا لقال روسيا أمريكا أنجي ولاتا كدن تفقره أب يك زرارك مازند دا يك ريزيا خاكا سوريا أنقرة قر چاره سريا كماين دبخوازه بيوستا لقال كردان و رجيما سوريا هفديتنين خوب دا دست بكرن ويچاخي دي إدلب جي چاره سر ببا تبايا سوريا جي دی چاوری کردن که درباره ادلیب دجبو کو چاره سری یک به پیدا کردن نوبر ترکیه، روسیا، آلمانیا و فرانسه دم د 5 آذر ده هدیتنه که چارقولی بیل درخستن. هر وها هر چقدر رایدارین ترکیه ببیجن اگر های اردوان و پوتین له بجوینجیم جالی روسیه و اوی کاتیا درواندن. لگل وی که روسیا دبیجه حتی کوری خستن تروریست تمامی لادلیب نین درخستن او تو اگر بستان قبول نکن. ورال erişmiş. Kürdistan 24 Ankara